Ngithanda ukuthi ngubingelele khona la kuZimi Live. Sengiphinde ngabuya-ke futhi nesematheni before nje ngihlale kodabeni. Ngicela-ke mbukeli ungakhohlwa ukuthi-ke ulike and-ke usubscribe. Namhlanje ngikuphathele ama-teaser ethonga, izinto nje okumele uzilindele lapha kulo-ke ithonga kulona-ke leli viki esikulona. So ngizoqala ngendaba-ke ethinta ulungelo lo okwazi ukuthi-ke ufundela ubudokotela kanti kakafundi. Kumathiza baveza ukuthi-ke ubaba wakhe uLungelo yena kuThemba uzoqhubeka-ke ilandelele indaba-ke yakhe uLungelo yesikole. Uzobeke efuna iqiniso, efuna ukuthola ukuthi-ke ngabe kuLungelo uyafunda yini na. Babeke sebeveza la ukuthi-ke yena kuThemba ubaba wakhe uLungelo uzocela-ke lapha umbali ukuba akamphelezele baye lapha enyuvesi eyozitholela yena iqiniso ngayo-ke lapha indodana yakhe yena kuLungelo. And-ke uzobeke selithola iqiniso and-ke izinto ezombhedela yena kuLungelo. Ngidlule ngilapha kuZama, so njengoba kuZama ebona kubanele kuyena kusanele. Kumathiza baveza ukuthi-ke uZama uzofuna-ke information ngaye kusanele and-ke uzobeke seyithola information and kunezinto kangeke azithande azozithola ngaye kusanele. Babeke sebeveza futhi la kumathiza ukuthi-ke yena uZama uzobeke seqala ezama ukuzisondaneza naye kusanele. Ukusondelana kwabo usanele uzobe ngasamnaki umbali. Baphinde baveza-ke lapha ukuthi-ke ubanele umoya wakhe uzofuna ukuthi-ke usanele benozama bethandane. Aphela lapha-ke mbukela amathiza alo-ke ithonga. Ngiyophinda-ke futhi ngibuye namanye. Ngicela-ke mbukeli ungakhohlwa ukuthi-ke ulike and-ke usubscribe. Ake ngithi-ke nje danke, ngiyazi bongela.